پنابرن Rojavayê Kurdistanê piçûk û mezin ahengên kêfxweşiyê ji bo giştpirsiya Başûrê Kurdistanê li dar dixin. Ev yek ji wan penabere ye ku ji kêfa temenê wê yê mezin rêlber nagire dîlanê germ bike. هلا بكردستان سر سرا وسر تعبان هلا بكردستان ام كيف خشم كردستان ام دل خشم كردستان خونك بو افروج ماش خردي كردستانا سروق مسعود برزاني سر سرا وسر تعباني كردستان قال كي هجاي سروق مسعود قال كي هجاي بابي مسعود قال كي هجاي ام زارك خبكن نقول لا بابي دشمنا هجاي سروق مسعود هجاي كردستانا كرداي ام بارزواني ولاتن ام خوي رجي برزاني Ji bo penaberan serxebûna parçeyekî Kurdistanê xewn bû ji ber ku wan temenê xwe dibin zulm û zoriya desthilatê Sûriyê de derbas kirine. Loma kêfxweşiya wan bêsînor e bi taybet ku wan xwîna xwe di ber vê axê de rijandiye. ما تقول خديو هم راديو كرديها بدوختي ما ليش الحمد لله دولتا كردي شيء ما جي شيء ترهيا يولا قو عم تبدا يكبا خوش روجك عيدا كردايا وعم تبدا سربن في روجي افشلو شص صالي من ناس حزبي مرو جعفي مروجك ايرو كورين بالشهيد بواد بر في اخيده ومدفي اي شهيد بر في اخيده واما اذكر تبدا امادنا البشتا سلوك مسعود برزاني Di ahinga penaberan de gotarên siyasî jî ji aliyê hin siyasetmedaran ve hatine xwendin. Di nêrîna wan siyasetmedaran de ku Rojavayê Kurdistanê jî wê ber bi serxebûna xwe ve biçe. Lê di wî bawerî de me taybetî beşî dibin desthilatiya Ereba de ji hemû kata zêdetir amade û şer dest didin ku bigêje serxebûna azadiya xwe. Li ser vî esasiya dibêjim Başûr û Rojavayê Kurdistan dikatekî de ê pêk ve berva dewletbûnê biçin ê bigêjin serxebûna xwe. Ji bo Kurdan ji mêj ve dewletbûn armanc bû. Lê li her parçeyekî Kurdistanê bilindkirina ala Kurdî qedexe bû û xwe jî bû. Îdî rewş hatiye guhertin Kurd ala xwe bilind dikin û hêdî ber bi armancên xwe ve jî diçin. Başûrê Kurdistanê dide pêşiya her sê parçeyên din. Dilxweşiya penaberên Rojavayê Kurdistanê bi serxebûna Kurdistanê nekebîn dilxweşiya xelkê Başûrê Kurdistanê ye. Weke ku dilê her penaberekî ji ve jî bêje nexşer Rojavayê Kurdistanê be. Rengîn şer û rûda û kampa dareşekranê.